जब हाम्रो प्रश्न के रहेको छ, शार्पबाट पत्रका 10 वटा धाराहरू के हुन्? यो क्वेशनलाई आज हम एकदम सिम्पल र सूत्रबाट कसरी याद गर्ने, ल यसको के सूत्र छ आज हामी हेरौँ। यसको सूत्र के रहेको छ, एउटा व्यक्तिलाई सम्झ्नु। त्यो सूत्र बुझ्नु भन्दा पहिला एउटा व्यक्तिलाई सम्झ्नु कि ऊ एउटा व्यक्तिलाई सम्झिहाल्नु त के ऊ, यहाँ म के एउटा व्यक्तिलाई सम्झ्नु तपाईँ के ऊ के हो, ऊ शिवम थापा हो। ऊ कुन व्यक्ति हो? शिवम थापा हो। कार्य के को गर्छ? सचिवको कार्य गर्छ। तलब उसको कति छ? सामान्य। अब यही फर्मुला, ऊ के हो? शिवम थापा हो। कार्य के को गर्छ? सचिवको गर्छ। तलब उसको कति छ? सामान्य छ। ऊबाट उद्देश्य। धारा 1 मा के छ? उद्देश्य। सी 2 मा के छ? सिद्धान्त। ब 3 मा के छ? धारा 3 मा बैठक। म 4 मा चार धारा केमा छ? मबाट के हुन्छ? मन्त्री परिषद। धारा नम्बर 4। स्थायी धारा नम्बर 5। स्थायी समिति धारा 5 मा के छ? स्थायी समिति। पाबाट के सम्झ्नु? प्राविधिक समिति। धारा कति? धारा 6। कार्य के को गर्छ? कार्य 7 मा कति छ? कार्य समिति। सचिव के छ? 8 मा सचिवालय। तलबको अर्थ के सम्झ्नु? वित्तीय सम्बन्धी, पैसा सम्बन्धी काम गर्छ, त्यसलाई तलब र वित्तीय सम्झ्नु के? तलबलाई के? पैसा सम्बन्धी। त पैसा सम्बन्धी कुन मन्त्रालयले काम गर्छ? वित्तीय कति? 9 मा के छ? वित्तीय प्रावधान व्यवस्था। तलब उसको कति छ? सामान्य 10 मा के छ? सामान्य व्यवस्था। ल आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक र साथीहरुसँग यसलाई शेयर गरिदिनु।